tugarutse nyuma yaho tubabwiye ko iyo uza kuba ifi baba barakuriye. Ubushize twaravuze ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, abana bawe barabaye imfubyi. Iyo uri umugore ukabura ifi, umugabo wawe yarabaye umupfakazi, abana bawe bakaba imfubyi, ababyeyi bawe bakabura umuntu w'ingenzi. Ariko uyu munsi tubazaniye Melinda, wa mugabo we. Iyo uba Melinda baba barakunyoye. Iyo uba Melinda wumva nkunyoye. Gusa mushima Imana itari abagize ibinyobwa. Ubundi mukore subscribe kuri channel yacu. Gusa reka tubanza tubasabe ku muntu ushaka kwamamaza. Hari abafite ibigo by'amashuri, abafite za business ziteye imbere ziri kuzamuka, abafite ibintu bijyanye n'amahoteli, tubafasha kwamamaza. Ubundi kwamamaza kuri TikTok account yacu ni 200, tukaza tugakorera aho ukorera, tukagushira kuri TikTok, kuri Facebook. TikTok yanjye bayita Ririmba Official, ndetse na Rucagu Bonifasi gatatu. Rero iyo nshyizeho video mubona ko itirebwa ni 250 na bingahe, 100, 300. Rero urabona ko muri kigwa cyane. Rero uramutse uzanye ibicuruzwa byawe mukabishira hano kuri account yanjye, mu by'ukuri ubasha kubona abakiriya, kandi abakiriya bakakugurira ukaba watera imbere, sibyo? Kandi mwibuke kudusangiza abana. Rero iyo usa kuba Melinda, nibyo turi kuvuga, baba barakunyoye. Melinda ikundwa n'abagore, murabyumva neza. Gituma bamererwa neza, ariko n'abagabo Melinda barakunyoye. Sese uko nako ni kukama. Dore kiriya kigabo ngo ngari kugirinda, wowe se utagirinda uri kuki uri kunsaba ngo ngirinda? Wowe utagirinda uri kundeba iki? Itufunga icyo gitelefone. Ubwo se uri kundeba ukwareba. Nigeze mutumira ngo usundebe, usibye inda zabananiye, usibye umururumba mugira, ukabyukira kuri TikTok, ukabyukira kuri YouTube, ugiye kureba ibyo Boniface yakoze, ngari kuramugaba agirinda. Wowe utagirinda kuki unkanuyeho amaso? Ndi wowe mba nafunze. Kigeze kwandika ibiki? Mbabarire nwandike muri comment. Mbabarire, ndabizi ko iminwa yanyu iri kubarya, intoki zanyu ziri kubarya. Mumugiye kwandika muri comment ngura pastor no wahehe, gariko kira bagikuye he. Hari abavuga ngo ni padiri w'Indera. Indera sase mu Rwanda, Indera sahana. Gusa iyo banofita baba barakunyoye. Ubu nofita ni miragura 1000, ntuba bakugurishije 1000. Ngaho wa mugore we ibaze ukungana bakugurisha 1000. Wa mugabo we ibaze ukungana bakugurisha 1000. Uba warayowe n'abarokore benshi, kuko abarokore bakunda kwibera ka Melinda, sibyo? None se washima Imana ko itakugize Melinda? Ako shaka karimo karamerika. Ibibera were. Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka mukore subscribe kuri channel yacu, mukore share, mwandike comment. Hari message ndimo ndikunda iturutse hara muri Kenya, iravuga ngo ese iki gitangiye kuvuga ngo bamfasha. Mufasha se wakoze iki? Fata video uyisangiza abandi, numara kwisangiza abandi ukore screenshot unyoherereze WhatsApp iraho ngaho, nono uhita uvuga uti nimero yanjye iba muri mobile money ni iyi ngiyi. Ubundi reko ntagukorera umuti, sibyo? Iyo banofida nofida nayo naka iyi ni Melinda. Hari n'indi bita nofida, nzayizana ubutaha ndikwabwira uburyo nofida irimo gutanya abagore n'abagabo. Kubera ko umugore ari kuvuga ati utamaye nofida ntabwo ndi buguhe nanjye, utamaye nofida nanjye simbyemera.
umugabo akagenda agahangayika ati nufida ndayikura hehe kandi yabuze n'ay'ibirayi. Abantu mwe mwaza mugira urukundo, nufida igutanye n'umugore igutanye n'umugabo. Gusa turashimira uruganda rwa Melinda, uruganda rwa ariko aka kantu bakita ngo gakora kasiba gakora mu nkeri ngo mixed berry flavored carbonated soft drink. Usiko baragukoze mu nkeri. Ase abantu babagome bareba video bashiraho comment, bo bakaza bagascrollinga iyo ntabwo murayicika, ntabwo muyicika iyi ngiyi. Mwagira umururumba mute, mwagira ubugugu, ariko no gushiraho like, gukora kuri share ukayisangiza abandi. Gusa baba barakunyoye pe. Uziza Melinda abarokore bama mwese muba mwarapfuye mwarashize, kuko baba barabanyoye. Uziko na mama wawe baba baramunyoye, na papa wawe baba baramunyoye, n'abana bawe baba barabanyoye. Ngaho bafite kana tutatu tw'udukobwa, iyo tuza kuba novida twe kana tutatu twaye tw'udukobwa, iyo tuza kuba novida baba baratunyoye. Nkumva ntunyoye, ariko Imana ni igitangaza. Ariko si Imana wabitekereje ute kutatugira novida cyangwa kutatugira Melinda? Ubu babanyoye nanjye yomba, ariko buriya iyo nza kuba novida cyangwa Melinda namwe mwari kunywa. Kandi barise nk'umuntu wicaye imbere ya kamera, iyo nza kuba novida cyangwa Melinda nawe wari kunywa. Ariko sha narinda baryoshye mwa gusa njye narindasa ndabaniga. Gusa unendasa kereka iyo uzuramba izuba ryavuye wikoreye warushe, ibyo byo birumvikana. Ariko mu by'ukuri ntabwo twabura kuvuga ngo Imana ishimwe kubera ko itatugize ibyo kunywa. Bari gusa bajya kuturangura, abafozi bakaja kudufora bakaturangura kuri make, twagera muri butike bakatugurisha kuri menshi. None abanyabutike bagira umwaku tugatamanda. Ubiyuba Melinda bari kuza utamanda ngo buriya Melinda bafite igihe baba barayikoreye. Hano hariho ngo manufactured on 25th May, it will expire. It expired. Jesus is Lord. Nuko wari kuza uba expired ugatamanda. Gahibaza reba imyaka ufite wa mugore uba warataye manda iyo uba Melinda. Noneho hari na za Melinda bashira muri butike bari kuza baturangura turi nyinshi, tukagenda tukaborera muri comptoir. Ariko Mana wowe utaratugize Melinda. Nibyo hari umuntu nyandikira aravuga ati by'ukuri Melinda nibyo. Melinda ntabwo ati ngiye sinari kuba Melinda, sinari kuba ikinyobwa kugira ngo uriya muntu ibyo avuze nibyo. Atubibutse ko kwamamazanya natwe ari 200 kuri TikTok account Ririmba official ndetse na Rucagu Boniface 3. Mugende musure izo account, numara kuzisura muraza kukwandikira. Aho hariho momo code niyo dukoresha iyo ushaka gukorana natwe. Uratwandikira tukaza kureba aho ukorera, tugakorera video
nawe washaka tukagushiramo tukakwamamaza. Uwo dukoreye hari umumama wahariya muri United States of America yari afite kantine icuruza ubuki, yari yarabuze abakiriya ariko ageze kuri TikTok account yacu mu masaha make yaramaze kurebwa n'ibihumbi 99,255 n'igice. urumva ko iyo waje kwamamaza iwacu none tugwana akarusho tukaguha teka we. Iyo uje kwamamaza iwacu unadutwara iwawe tukaguha teka we, tukagenda tukumva nawe nta makuru ufite, none twe tuguha na garanti tukavuga duti ibi bintu bizamara igihe kingana uku nguku. Rero nshuti bavandimwe, tubashimire mu mwanya mumaze, kubera ko ari umwanya w'ingenzi. Turabashimiye, turabakunda, muri ab'agaciro.